sunnah kangi mapatudu pa. Sunnah kangi. Kung kataw mate, yan ang kataw mate tapalin na itaw mate ta kole misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tadde baun na niya to. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kung kabaw na taw mate makalele dini mau hitawe na sabab masarro ibaw dupa na iya baw na taw mate. Makiro tapi ya tu kokwi patareka angka tu aga na de nak baw taw mate kecuali mak beni metta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madari malango ikar ikan uku cek de iya ro nama pacing ya kuma pacing itu de nak bau ya tu te mati. Nomor 2 de to nama kat do alelena ya tu te mati kuma pacing itu satinjan. Ya tu gunana. Nggih. Bani wasata wedi. Saya kok ni ro. De nama regage pali wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cedde mana sahat desa asapa angkanang kanabita de tona makada mali wala da maita angkanang kanabita malalalai wanne na sampaja si basahabai pure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabatna gili nabita mitai rupan na sahabatna ya ro sahabae agak kaget maka magero nabitta na tapagili lokwidi aga nasa nabitta bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi na jama ummaku iya sampajangise ina makanja iko makui watui di jama iya jadi makrami nabitta wakita urangi makumi mati sampajangise pak iya natate si tangana 10 napakimelo jamai ia kola kuttu dena. Ia na pura na manre na kada jolo matu pidela ba niya tu. Iya do. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sai matu nasabak matana maret jingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasih pak darah maka rejo ko darah na pak galu makoto maka rejing maka de nabita na khawatir kang yero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca maka da pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino jaya tu lino pura ilulung nabita ipitam mapamulay ri batu na nabita latu capan ipitam yan na tunis sa manang inabita makalaya matu kumacawi ni kama lino makoy. Ito, tau din na sandala mak bola batu. Madari ka lo bangi. Madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala. Takui muba ni hadisa. Tapi aja mo ta masela makala macawi ni kama lino stasay de tau pa. Ang kadua olo-kolo yan natak dengie mak bilang ngeso manya kamaralino. Hadis satu ya roh. 2 olok kolok yan ang kamo pa ya duet aja mo tamasela meta mo pa tu aga nomor si di bembe yan natak na bembe mabila ngaso man itu tahu ang kamo pa bembe ko kampota ay alhamdulillah de tahu pa tu baja iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natak de na iye macawe ka malino mabila ngaso man hadis itu magay pa de may matona na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atak din na iya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ga bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tau. Coki siya ga anak na. 5. Na denang kanigere magi de may maika. Tapi bembe tatalu mi tatarap pa na maksimal. Ang kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi. Tas si tau na paigere mana cia capu na soso jaji tau Tanang namay gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga lata tatta di na may capu. Padamiya ti di pagalungi tanang namay gare. Siya ga ase tadu pa kumagalungi. Na idi mo patuman rin awat di capu magi jepe na cia capu wara.
Na siya kan na manre na tabi kadua mi tu dupase si taunge na tatanan na tulan na paki dupase na sosoki manre kataluto pa manre siya so mana siya capu mesti na kuireke ngi Pak Dekelino mia tu makada pada ko beppa ni Andre na capu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganda na 30 capu ni magi ya resa na cia capu na sabaan ka baraka ilalan demi tu na manawai tawai tu angka tu aga ya na tu nakada to mata tariolo iya tu eman resa manurung na sange manurung anu na panopo ang Allah Taala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nakada ajang baluk mana ngi resa buko dupa kuase aja mau kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warra dia nagan na sitangau la tu na capu kita coba-coba di Pak Galung biasa kata tes. Maka dia ko tomali warra magi jina tak 2 minggu. Capu sisipu. Tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we desa ya lupa ka dia magana to mapabarre na dia panami capu. Dagare angka baraka na itu. Iya, ya nariasa baraka. Ko to bicara baraka Pak mi katuto to nasa. Aga yasa baraka ya ko miki misang-sange baraka magampalada. Ya kong kata bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasana ya tu. Iya, apa iya tuh koi di masanggara dia namanya makanja. Mana subale ki baloi bau luluh pun aja inasu nama payimi. Magian ang kata bawangi pacuk kabolo cepat-cepat magian nama kalunra. Apa tahu emak bereng angka napuran ini lau doang ang malaika yang pay malunra. Iya. Maki itu jadi ya komeki malunra tonan re bali bolata tabawatiro nak balewe. Kupura ki mana subale tantarakan bali bolata malunra to tunan re. Pada mati itu tanre ya koi di manre tu dia makan jalan tapi ya konan re ni teh malunra na sabab puran ini lau doang ng malaika ku yantara itu pasti dekai. Iya, aja tama seke Pak. Ade itu gaga singaran na tau seke dia gap. Tau seke lagi ceceh. Ya kumabas sa itewe kanja paje. Ya teh kumaseke dega. Mati tau seke Pak. Dia natari tau sikap di anime nasab. Taba nih. Makon itu. Iya nama seke tahu nama te dia natari paling cukup minta macurita nasa lah tahu kadi aku itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esangnya ko batuki buru nasa ya nu misalnya maka aja mau tersinggung ambo upa tahu pakat di na biasa ye itu kaya sa ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masur pajabi ko digaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakat di na biasa ya tuh tega iya jadi guru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate tak kajanna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi itu. Iya na biasa tong bahasana to matoy makada. Iya na iya tahu dia natama suruga imegay gani tahu dia natama suruga. Biasa ka makoto sitongan na iya tu kalimat kalimat nama to sahaba angka tahu mak boleh tahu mate nak kada sahaba we tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasih tahu lalo maka dia nak tahu pajan yoro. Maka dia nabi tatay sa neraka yoro. Jadi nang ka tahu mate na tak janna tahu nak kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na itu. Okomoti itu situ kan bicara na taulino itu ya kotomati na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulu ngapa ya tau tanru tedo je tau rapang namo je apa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting iya, mega toje tu to nasa nanya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajar na sitongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita ya ka cicin nami na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kanalah kain na ya mi tu pita ya rante we de na pita na ya rante mako koy saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon rilalangin non risaliwa manang sulara lalang lejing mon risaliwat toy mako koy itu tapi dito gago ko budi dega we madar anu ilalamana miro bayan kay paso
Foto letu siku jamo tanulada. Pak DJ tu, iya ko mati. Masa kita bawa, na baini mondri mi atum mal. Maka, na kenri me lolode nak baini lakai ta ko mati, cerita mati gitu. Rewa ni kare matu tanai bi. Rewa kita nih ko dia tepat. Tabudain kada pak, kira-kira mak baini ki ko mati kak. Palingan makalami terumuiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Iya, namo maga papujina masija na lupa ite ko mate masija. Iya. Pada miri Pak Arone me jamo ta malada maka resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Iya. Na pania tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses semia tu mandari salah bagi. Ia ko malaika de. Iya. Pakanja kimo maka kanja padale majami ko dito makareso makare guru ta kali sidendre na lemma ipu ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Iya. Tapi tanya gala na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay po karomay apa tau silalo na jaji he anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rongko ya karomay majan ang kakaromay rongko na tau silalo na mimana karoma lopo melo irong ko na makundren denule liman na din na pake agape lakka na minapake geso kang we tak den na buana karoma padahal ya karoma na mo asapi lepoy dito na may tak den magi nang katak den na makare tau pandrita yan na bicara de na melo po ang Allah taala pake daleki atanan na reko dega usaha ya jisuro irong ko ina mo manilakka na napake. Yang kedua, taniagala mumelo ni tapu ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tuliang kamupi galuluy matan na macay. Manang ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali tania. Majami ko dito makareso. Coba ni gare. Kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na lahyo. Nasajari pambatang. Tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor. Itu aja. De maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa. Tapi maka aja na tawatangi aletan ya lupa ibadah aja. Mate mana mo tu tahu nasa iya aneway bayne ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de aneway pajay maka dan kamu tu bayne ko tulung nga pajay ko lagi lino madari si talaran ni tawo apalay ko sorimon ri wija meron no nga pajay wi de pa ni ngerangi lay kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapuy di na ya kung kanidi kiri nga imasemes mani kadala tu ni kiri mata de nang kanakutanya tu madisi disimoki gama palagtuki apalay ko tomate apalagi ku ya melo itaja lo pasiara yo kokibure pajain. Jadi inde na idi pas sadia le tapak makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sabaraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumaupa kumate. Mage na saba iya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong. Ginatuna kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janci ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu iha. Jadi tapi mereka tahu raji masam pajak dia sumbangan na. Ya tu tahu matu tama dia nonroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de pagajan Cina tu iya mi ko mai gai sampajatan ade ta sumbang tamai tapi sapa siki onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa sementara jalani pembangunannya makokoy pura ni netimbung pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasabah dia mimpi dia upake doi nasabah itajang ijolo bosih
Pak iya ko de na bosi de na merak da iya ro timbunange. Pak timbunak batu. Jadi mesti na kan na bosi jolo na tarat da no na pa wading i dapara jolo. Makirong pay de pa upakedo ya ro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. De itu nalok ko pangurus yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah Ta'ala. Yang terakhir engkau wasiatku. Pasangi Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salamae. Dia tu nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pako sumbangan mia soso tak beri ya tonaro. Idi magalai maposa sunnah ya natu tatundru-tundrui. Pak itu maposa sunnah angka matuti janji suruga. Ya rutu 5 sampaja sunnah ya tona tu tatundru-tundrui. Yang penting angka takapui. Iya, yang penting kata takapui. Dia tahu tu nak kada jam mana Pak. Apa dia kata mulai jam mana Pak. Angka tahu maka bersama sumba tapi aku suruh mas sampaja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampaja perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tulle mas sumbange. De to na tulle mas sampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys, salawat setiba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta. Pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nilai yase pasigilingan pegaiwi salawat ta pakurangi istighfar. Aga hikmana iya komega istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide pa to mabai ne makunrai ide panalakai pegai ya malolo yo po janda na dapi ni 40 tau 50 tau ngajanan. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya, jadi iya pasangannya, ya di maloloe, pegai istighfar tak, supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegai istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dale, ya to situ salawae baraka. Nah makanya ya ko 50 ni tau layase umur tak pegai ni salawat tak, supaya malomu yoloi amat yang, iya makir, jadi pasigilingan ya. Iya, jadi ya tahu malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palaikon na ni pulona. Pegaiwi salawat. Pegai ni. Iya, salawat agi yang penting mas salawat. Tu ko na bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun ru masidak ka makatokun ru istighfar deto na nana patulima curita mi salawat makunru to di bawang. Atita na tulita palapar. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padat narupa to insyaallah. Iya aja na tulima raja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to. De aja. Iya makanja ki pagkalulo ataw mana ingkong kagaga na makanja. Iya. Iya tahu tu makanja ito mega kapamadece na insyaallah salamat. Iya, ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay yaro. De to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macalla si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko majene ko. Si bawa ko tomat julu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasuwe ko tomat julu mata lada-lada itan rai yaro supaya lega yaro si pak pacecerang itu aja mo ta goso imah ko de to ilada-lada mi buku si kue kaci-kacinge si bawa pasu-pasuwe angka biasa na rampero guruta angka biasa sampa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional ko pacecerang iro anu naro pang kami tu tahu cede-cede macam lah sido cilina saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Taala
pertemuan tak. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomotok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.